nim say if Kumasi be a bear 5 hours time medu Accra na wanu na enkofo de ba no rai kura de wo hwa pan ni jadam nti say de na one trap no wan wu cyber no kura no eje no ho a enye yi so what you say se bia je pan de janto man ke yenim se nke be nya kra ni bi enra ya osi no ebi si ma nipa mienu kana na debia ye koni se January moa babesi March mu no adoso ya hwere adoso sisi akra na isa akra kai me se kintampo o kai se grand bed bas mienu bi bo mu eja to mu sa nipa bi rehwe ese no ya se nra ne 3 years sisi ana isa ka ampa nra ne 3 years na se ban se na ye sankoti asa etise watu Takwa-Accra na ubo se hwan me kwabo na se ye tuo nti hwemanimo station na sembo station na ankwankwanko wieye na de ya bio ba kon so se nia obi ho be se me nam kwan so me ya hweyi o nemo wo ya hweyi no obi nya hweyi wo son hono no obi na obi de na san obi wo hono ma na wa ye hu kura na akọka obesia ka o froko ade kwan no so o ti ase obi de na san na de abesan na de bia nso de ameka ne se etena ka mu ade ye ka driver no ye ne yen bia nsem fata yen kasa nyame de yen bekwa kudu nyame de yen bekwa kudu no adoso ohwe ne esi ya aye hwe Facebook esi ya overtaking no ye Lord you know friends information or dey my any say ho nye careful so ho nye people so wonimu da ho be 200-300 meters enti overtaking no san so abo tipper truck speed ben na car ni moyedu na overtaking no abo no nko America ben na abo no ye de ko twetwa friends ekwan etokuro ben a je say so ko America bafo ma enipa edunan krana na yanko da bonkrata nim areho TJ my intro so ye bende ye sukre ja him daily guide ene dia wo de nam no se Boga MP's appeal court atwam ayia to nchen se asem no se de ekono enkono saa ena akwanhia ye ka ho asem yi nipa edunan Tarkwa-Accra crash no nipa edunan na ahwere won mu enkwa oswafo hwe nkrate mambo ni puntu suo abedi akire ora Martin Ajemensa kosa nso akonsra ewo tifia toye ene savana mantem dwumadi ahodo bi ekoso ho no nyima ahodo bi a wo ye wo ho no wakwa hwe se de ekono ana Child Rights International enso so ena odi tudwa ora bright appear info ni da hanom na se mo kan se saban yen sakra ye se be ya Ghana niema enko yie ne be dan mu a wo momodin se free SHS ni de o mentena ho no na emwa and MPP enso so whips NDC 20 million euro loan bi a de ba be boy asabia ho nsem wo man mu no loan no waje atom ewo mrase bedwefie we daily guide daily graphic enso so edie wo hanum omampani akufuado na o chim say difficult decisions ahead or say aban no etu ana ma hodo bi abeboa ama esikasem no tumi akoyie na de o chire mu ene se Council of State de one more report command Council of State omo allowances no ya do no omo so ati so ohanjemadu no se de be ya ebenya sika de wura baabi ena Office of Special Prosecutor so de corruption league table aba betudwa na se de wo chirem no ene se enwumaku ahodo na yakwaku ahodo ni na se se de odebeto obesese pono amom na afibia se bosome miense bi o se mfie bosome ensia bia o no de aba betudwa omaimu adwumaku wemufo ene adwumaku adwumaifo no eba corruption na omnom di kan keta asese proye omnom di kan no na toso mienu sa se de be ya keta asese proye emne ye no eso ebeto wa hanum na yi service gold mine and so experts and declare graphic business Stanbic Bank breakfast meeting daily graphic dia e front page ene anopa ni na back page a osi Kumasi fu ani age papa Black Stars everyone mu training ase enra ewo Kumasi abontin so Mami fa Ghanaian Times entwa so na Ghanaian Times de no so e wa ha no masamasa akwansia no na TC fo nso
ɛna ɛne ɛwɔ nso deɛ abɛhyɛ wɔn bo ɛte sɛ yi wɔn asɛm de sɛ fuel prices no sɛ deɛ ɛkɔ soro dodo adeɛ bɛkye ɛna ɔbɛtɔ no 10 cedis ɔkyena bɛkɔ na 12 cedis adeɛ bɛkye bio na ɛdu 15 cedis adwumayɛfoɔ ɛna ɛbrɛ papapapapapa nti cheese ɛnso so ɛkasa wura dr yawba efoni da hanom na sim card registration no sɛ deɛ wɔn extend ɛde kɔ July 31 na kyerɛ sɛ deɛ ɛwɔ mu ɛno no Ghanaian Times deɛ a wɔde ɛnam ɛnɛ anɔpa yi ɛnie Mamifa Crusading Guide in your fallout from Peduasa Lodge retreat. Finance Minister faces nation tomorrow. Not just a finance minister on a Ghana because of Mampedi kind I can say Papano or the BB Babe Tuja. A decision be a horma abandon pe so betiki, Nansu baby a name cocono. As I say, Utimi eteki decisions. We any the new Crusading Guide there. Or the statement, daily statement, so dear Hanum, I say, and my boss, Bamia commissions to drone distribution, war, Kitikratchi, NFA, from planes, and the no, Anna, let's build viable mining hub, Abujanapo, and I say, mining companies, no more, and mining a Jumano, and Swenny, in ye, a war, or may, and more, CJ. And and my main call Adom online. That's an interesting one here. Sex workers in Accra increase charges. You know, almost one page a bonim. One page a bonim. One in the sa, and ye, CJ. Now, CJ, Maminka, me boy, me first boy, no. My firstborn, yeah, Mibano Dicano, UCC, University of Cape Coast Business School, or level 100, and near the birthday, Miba Alexander Amu Ajimai, and then happy about when we invest. About invest, sorry, level 100. About for so much, or it's in a Kwesi, my Yansan